ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi A bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hakini ke number harum. आपका बहुत सुंदर है. Ke Confederation of Riboy People hakar pusau trek ujemang arajar pusau kula IT di ke jingtho how Chief Executive Member jangka Khasi Hills Autonomous District Council bandawa baka council ke ben betha yagi dukan bala shongwai de ki bar jilla bekin data ek trading license hakmat ki dukan ki bedan nadu khana para bernihat umroy cantonment rangmen bat ki weki ki jaka ki bedan hapo ke Riboy district namar ke jingjele bapalat jangki bar jilla ki bashutre bat khayi bi an klem ke license ke district council. Kaseng apok ke jingalam jong Presiden ubak bandari rentatiang kala ajing mudru ya ke district council bakam di syu ban ai trading license ki bar jilla ya ki kam bagi trai ri ki trai muluk kilala hi bantre. Ni lah ai dah kerja thok ro ye siam ba baro ki dukan jeng ki barbal jela ki budan Riboy district de banwa ya ki signboard de banwa ek signboard bakiladon ya trading license habar bat ka ban thok ro ya validity ma ka kut lano ko ka trading license ki haban penchai supaya haban puni bakilada bio ya trading license number 4 pat kini ki bar jela ki basim kabu ba khana para berni stopiling kata tengah bila susong saho kemudian menono nong pek kira susim baik ke permission of sim la shuai baik ki sim la shuai baik ki bonsong dari trading license ki kem apply ki nakalang jeng ti video hong tai tenang ta ngila ekran ro ba yai siam long bang ini ki trading license long ye kino ki kam ki bangi ki tai jelangi dangla bantre tam ha ki kam kontrak na kino ki kam ki bangi ki trai jela ki dangla bantre kemudian kita naik training license sekte ki bro benabar ta kari jing ya keren gel na kalian gajungi e CM ro ila ploy ban sim kaya gane ilong ba nginsa le na kam ploy gane kam na mar kade gajing ajimut ke ba dan kam ba na kalian gajungi ke bangi ajimut gajinglap gajungi long ni bon jaka ngilap ma Riboy district habia Kanapara Berni ternga piling kata bon ki jaka ngilap ba kidan ki bro ki bom dan ya trading license tendang ilit kenraru ngilap he kata tela de kajingkwa junga balengin dahap ban kenra tiktik badan da peni bede bakila don wa be ya trading license juki habar indon kam ban lik kenra peni be baki kila apply na district council ga don ka jong trading license don kam de bangi ba kum kisang balang ngin lik kenra kita tenre ila ka council kam sim kya ya kata te ngin don por sei ban lik kenra na ka por namar kane kamdai tang sisin kenra kila apply trading license mentah fikra hadin setio artio hadin sibrai kila bu dukan biang lawan nang di batamai ingin mala ban ya syak malakapor dan ingin ai jingmut ya council kumtar kesong sa council ban pej ya beran kam